Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий. И бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с грамотками. Aziz bitiruvchilarimiz, mana bugungi kunda biz 2019-2020 o'quv yilini oxiriga yakuniga kelib turibmiz. Hammangizni bugungi katta bayram, oxirgi qo'ng'iroq bayrami bilan tabriklayman. Allohim hamisha mustaqil Qirg'izistonimizda osmonini musaffo qilsin. Sizlarda hammalarga kelajakda ulkan zafarlar, ishlaringlarda bir rivoj, kelajakda tanlagan o'qishlaringlarda yoki kasb hunarlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Umid qilamanki, mana shu 53-maktab o'qituvchilari sizlarga chin ko'ngildan chiqarib ta'lim hamda tarbiya berishdi. Kelajakda hammalar mustaqil Qirg'izistonimizga muvofiq, bizni davlatimizga foyda keltiradigan haqiqiy chin vatanparvar insonlar bo'lib yetishdinglar. Hammalarga kelajakda omad, tanlagan kasb hunarlaringizda rivoj hamda oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Yana bir marta oxirgi qo'ng'iroq bayramingiz muborak bo'lsin. Urmatlı Oğuz şəhərinin номер 5-ci Amir Temir munisipialдык аймактык башкармалыгында жайгашкан билим берүү мекемелеринин педагогикалык жамааттары ошондой эле быйылкы 2019-2020 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү
Sizlerden birinçiden 2019-2020 okuu yılının ilgiliktүү ayaktaşınızlar menen çin dilimden kutluktayım. Bugünkü dünyölük koronavirus infekciyasına baylanıştуу karantindin katал şartlarına karabay sizlerden jigerdүү, талыкпас эмгегиңиздердин күчү менен аралыктан окутууну ийгиликтүү жыйынтыктап окуу жылын аяктап жатасыздар. Билим жана тарбия кылымдардан бери адамзаттын өсүп өнүгүүсүндө, калыптанышында, жөнөкөй айтканда ар бир инсандын жашоодо өз ордун табууда негизги орунду ээлеп келет. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, биздин мамлекетибиздин бардык тараптан өнүп өсүшүндө жүгүмдүү билим тарбия берүүчү жалпы педагогикалык жамааттарга түйшүктүү, бирок сыймыктуу ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Ал эми биздин келечегибиз болгон жалпы окуучулардын сапаттуу билим алуу аркылуу келечекте мамлекетибизге, Кыргызстаныбызга, Ош шаарыбызга татыктуу инсан, мыкты адис, ийгиликтүү ишкер болушуңуздарга тилектешмин. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Чтобы ты здоровая, мамочка была. Жизнь подарила, мамочка моя. Больше всех на свете я люблю тебя. Мама, будь всегда со мной рядом. Мама, мне ведь больше не надо. Мама, только не пусти. Ты меня совсем. Мамочка, прости. Ты слышишь, мама? Aziz bitiruvchilar, parvozga shaylangan qoldirg'ochlar, parvozingiz baland bo'lsin. Sizlarga mustaqil hayot sinovlarini mardona bosib o'tishga,
oldingizdagi davlat imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirib, o'zingiz orzu qilgan o'quv maskanlariga kirib olishingizga tilakdoshman. Hamisha baxt va omad sizlarga hamroh bo'lsin. Oq yo'l sizga, aziz bitiruvchilar. Maktab ma'muriyatiga, muallimalarga mashaqqatli ishingizda ulkan zafarlar tilab qolaman. Sog'lik, omad, baxt sizlarni tark etmasin. Aziz bitiruvchilar. Мектебимден окуткан эжелерим, агайларым. Мектебим тарбиялап чоңойтун го мени дайым. Баш ийип тайзым кылам, издеди адам кылган. Мектебим сени унутпай өмүр бою сени сыйлайм. Классташ кыздар балдар, кайдадыр алыстарга учасыңар. Классташ кыздар балдар, кош болду кече келе балапандар. Классташ кыздар балдар, унутпа уяңарды учкан коштар. Классташ кыздар балдар, каалаймын ачылса экен ал жолуңар. Дос болуп 10 жыл бою бир класста бирге окудук. Дос болуп бала кезден кубалашып биз ойнодук. Коңгуроо шыңгырады, убакыт зымырады. Эй достор, өттү күндөр, балалык кез артта калды. Классташ кыздар балдар, кайдагыр алыстарга учасыңар. Классташ кыздар балдар, кош болду кече келе балапандар. Классташ кыздар балдар, унутпа уяңарды учкан коштар. Классташ кыздар балдар, каалаймын ачылса экен ал жолуңар. Тебе и по ребята. Assalomu alaykum. Hurmatli bitiruvchilar. Men Amir Temur mikrorayonining 2-kvartal boshchisi Nabiyev Hakimjon akalarman. Sizlarga bu bitiruv kechalar bo'lmagan sababi pandemiya nimasi bilan hamma yoq onlayn bo'lib qoldi. Sizlarga bitirganlar bilan tabriklayman. Davlatimizga, Qirg'izistonimizga katta foydasi tegadigan yigit qizlardan bo'lib o'sishlarni tilakdoshiman. Ishlarga rivoj bersin, Xudoyim barakotini bersin. Hurmatlı bitiruvchilar, sizlarni shu bugungi onlayn turindagi akırkı qo'ng'iro bayramlar bilan qiziq qutlaqdayman. Sizlarga kelajakda uzun ömür, chin dil sog'lik, jana har kim o'z qalagan kasbga ega bo'lib, turmush yo'luna daima baysalli bo'lsin. O'sha mektepten algan bilimingizde shu mamlakatga aql-o'nginglar bilan xizmat qiladi degan umiddaman. Aqchol sizlarga bitiruvchi.
прощальный учиться. Дальше мы идем. Хоть этот день чуть-чуть печальный, но он наполнен лишь добром. Спасибо за уроки ваши, за воспитание, за терпение. От следующего мы дружно скажем спасибо.